Nastavljamo sa dobrom praksom približavanja policije lokalnoj zajednici, odnosno ljudima, stanovništva ovde u Zemunom Polju danas i otvaramo novu policijsku ispostavu koja će funkcionisati 24 sata faktički, koja će omogućavati od upravnih poslova izdavanja ličnih dokumenata i svega onog što građanima treba, do naravno kriminalističkih radnika koji su iz kriminalističke policije u Zemunu prebačeni ovde i koji pokrivaju područje i Zemun Polja i Plavih horizonata i koji će u narednim mesecima i godinama poboljšati bezbednosnu situaciju. Nama je važna rad policije u zajednici. To ne sme da ostane samo na praznim rečima i mi se trudimo da svake godine poboljšavamo i pojačavamo aktivnosti policije, da približimo policiju narodu i da policajci prikupljaju informacije uz pomoć građana kojim učine da oni budu, da se osjećaju bezbednije i da zaista budu bezbedniji. Ovde imamo dobru situaciju zato što je u blizini škola koju ćemo mi posetiti i dobra je prilika da se podsjetimo da je samo u Beogradu recimo preko 70% škola ima školske policajce. Radit ćemo na tome da svaka škola dobije školskog policajca. U međuvremenu one koji ih nemaju direktno pokrivamo ih pozorničkim patrolama, pokrivamo ih drugim načinom rada i radimo na tome da video nadzor uvedemo u svaku školu, u svaki vrtić, da ih umrežimo sa policijskim stanicama i to već daje rezultate. Ovde u Zemun Polju od početka godine nije zabeleženo ni jedno krivično delo koje je vezano za drogu i moram da podsjetim i na dobru situaciju sa jučerašnjim slučajem kada smo zaplenili 1 tonu droge, 1 tonu marihuane, što je rekordna zaplena svakako u Republici Srbiji i pokazuje da policija Srbije na svakom nivou radi u suzbijanju tih narkodelikata. Što se tiče policije u zajednici, radimo na tome i uspevamo da smanjimo maloletnički kriminal, maloletničku delikvenciju, smanjen je za 17% broj krivičnih dela koje se tiču, da kažem, tih tuča, sukoba maloletnih lica, 17% ih je manje zabeleženo na nivou Srbije nego u prethodnom periodu, prethodnoj godini i to pokazuje da prevencija, i moram da pohvalim tu policijsku upravu za grad Beograd i ljude koji se bave tom preventivnom delatnošću, pokazuje da prevencija daje rezultate.